Kani minhliri wamngana lona FM na Kansas nene na Keselo nene sumara nirtukahle siya sarindlela swa ku ni kota ku va ni nghena moyeni mixer wa mena ku amukela ku nga yingisela station ko eka siku leri namuntlha i ravuntlhanu siku leri ravunkaye ra n'hweti leya ya Mudyaxihi lembe ra magidembirhi makumembirhi ntlhanu mina ni khalanga Pet Mathebula in'wana risimato wa jimo xitlango wa xingiritano wa cecana makunela wa ndandadzi i ku tisela nongonoko Africa wa vulavula ni ku tisela wona twi kusuka la Joe Matsila Game Lodge ile aka xifundzantsongo xa Vhembe eka masipala wa Collins Chavani ila hi nga kona mingiselo mungena lona na FM ku tisela nongonoko wolowo ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu mingiselo me ku ri nga yingisela station xi ri ko a khensa swinene ku va u ta va xiphemu xa nongonoko lowu namuntlha hi teri hi ta hetela vene nongonoko wa ku va hi languta twi ka timhaka ta vukorhokeri na timhaka ta ku kayivela ka byona vukorhokeri byalebyo na timhaka leti ti fambelanaka na mhaka ta mintirho hikuva loko ku ve ku ta va ku ri na vukorhokeri hikokwalaho ka yini ku hetelela ku nga vi na mintirho eka vaaki hikuva loko a ko va na mintirho yaleyo hi yo yi ta endla leswaku vaaki na vona va kota ku va va tikuma va ri ka xiyimo lexi xi hetelelaka xi endla leswaku va va na vukorhokeri se Afrika wa vulavula hi ta fambisa sweswo eka nhlekani lowu wa Xikwembu namuntlha hi ndlela yeleyo ku na vanhu lava hi nga va rindzela ku va va kota ku ta heleni va tsalele na ti-email va tise tinqingho ta vona kutanani ntse ka va twa nga ri hi ta va foyinela kunene a hi foneli kunene mi ta kunene la mi ta vulavula loko mi twa i nga ri a hi ta mi fonela kunene a swo fana na loko mi ri kolomo mi ri kona a hi nga ta mi nyika a hi foneli muyingiseri ka nongonoko wa Afrika wa vulavula i vayingiseri va fonelaka ivi va va na mavonelo se hi ta fambisa leswi nhlokomhaka leyi hi ta sungula ku vulavula hi yona ya hafu ku pele awara ya 12 hi laha hi nga ta ku se hi ta vulavula na lava se va nga fika na lava nga ndleleni kumbe va ta va se va fikile hi kota ku vulavula na vona hi twa ku xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko xa ku kayivela ka mintirho tlhandla kambirhi na xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko xa ku kala vukorhokeri a swi vulavurisani ke loko ku swa vulavurisana ku nga va ku ri yini lexi hi nga xi endlaku tanihi tiko hi ndlela leyi matsundzuka ku na van'wana hi nga vulavula na votolo hi vulavula na vona va ku va ta hetelela va tile va ta kota ku vulavula na hina hi vulavula na vomoyini ma swi tsundzuka sweswiwani loko hi vulavula hi nongonoko wu sungurile hi ko va ha vutisaka swivutiso se hi yo mhaka mi swi vona ku a ku vi na vukorhokeri ka vaaki hi mhaka ku vanhu lava va va fanele va hi nyika vukorhokeri mi kuma ku va hetelela van'wani va va nga swi tivi ku ku fanele ku sunguriwa nkarhi muni ku korhokela vaaki van'wani va hetelela va nga byi tivi vutihlamuleri bya vona hi ndlela leyo ku loko teka xiboho xa ku i pfumela ku hi tata hi tlhe hi ku byela ku hi sungula hi nkarhi muni ivi loko nkarhi wo sungula wu fika we ku ri kho i nge hi endlisa ku yini a swi tikombi ku ri na ku ya mahlweni se hi ta bula hi swona sweswo hi ta bula hi hafu kupela awara ya 12 hi nhlokomhaka andla ka nhlokomhaka ta mahungu hi ta va kha hi bula hi sweswo kambe sweswi ni lava ku twa wehe hikwalaho nga koho ku xana hi wahi mahungu lama u nga hi khomela wona u hi bela riqingho ka 0860 002 543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM u hi bela riqingho hi ndlela leyi hi kota ku twa ku mahungu lama u nga khoma woho nhlekani lowu ku nga va ku ri wihi hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu leti u nga va ku u ri eka tona hi ndlela yoyoleyo na ngetana kambe 0860 002 543 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku u angula kumbe u vulavula u khome timhaka hi ndlela yaleyo handle ka sweswo u nga hi tsalela na le ka WhatsApp ya xitichi hi twa ku wehe mahungu lama u nga na wona u ri yini hi mhaka leyi vulavulaka hi yona u khome timhaka eka nhlekani lowu loko hi kha hi langute eka hi laha swilo swi fambaka ha kona hi ndlela yaleyo nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi twi technical producer ku ku na munhu kwalano hi twa ku loko ku na munhu naswo i angula a ku yini ka nomboro ya le 0860 002 543 kumbe mi tirhisa Africa Munghana i X handle mi nga hi rhumela ti-X ta n'we hi kota ku twa ku xana n'wangulo wa n'we eka mhaka yeleyo
ku nga va ku ri wihi kasi yin'wana mhaka leyi ta tsakela ku twa yona eka wena i ku va u nga tirhisa na matebula dp@sabc.co.za a hi sunguriseni hi twa ku technical producer mi nga va mi kuma munhu hi kota ku twa ku i ri yini eka 0860002543 ku fika hi hafu ku bile awara ya 12 ivi hafu ku bile awara ya 12 hi sungula na the big debate kumbe njhekanjhekisano wa yena lowu hi nga ta hamba wu endla eka ravuntlhanu rin'we hi n'hweti hi vulavula na n'we timhaka hi ku hambanahambana ka tona n'hweti leyiwani le ku vulavuleni timhaka ta mintirho yi kona bya yona mintirho na ku kayivela ka yona mintirho leyi se mhaka leyi lava ku tiva ka n'wina hi ku mi vona onge timhaka ta ku kayivela ka mintirho na timhaka ta vukorhokeri hi ku angarhela lebyi byi va ku byi languteriwile kusuka eka vaaki kumbe kusuka ka swiyenge swo hambanahambana leswi swi fanele swi nyika vanhu va valava vukorhokeri bya byolebyo xana swiyimo mi vona ongeti xi kha xi famba njhani naswo mi vona ongeti hi nga yisa ku yini emahlweni i mhaka leyi lavaka ku mina na wena hi kota ku va hi bula hi yona ku ya emahlweni hi ndlela yoyoleyo se i timhaka leti hi nga ta va hi kha hi vulavula hi toho hi ndlela yoyoleyo kasi hi nga se teka tinqingho kumbe ku vulavula kumbe ku twa n'we hikwalaho mi nga koho timhaka ti tele leti nga ri ku humeleleni deputy president kumbe xandla xa president wa tiko va le Eastern Cape na vona va le ku nyikeleni hi vun'winyi bya misava leswi nga na nkoka swinene timhaka to toleto ta vun'winyi bya misava hi ku hi laha se vanhu va fanele va tiva ku loko se va ri na vun'winyi bya misava swi va vuyerisa yini hi ndlela yaleyo va ehleketeleriwa na vona va hetelele va ya khota namuntlha lava a va ehleketeleriwa hi timhaka ta ku va khumbekile eka ku nyamalala ka muteki wa mahungu na muhlekisani wa yena loyi a nga laviwa kolomu ya ka tin'hweti timbirhi hinkwato a nga kumeki kambe ku vuye ku ya kumeka masalela tolo laha va nge ri ku pfumeriwaka ku ri engeti masalela lama i ya vona vanhu lava vambirhi a va kha va laveliwa hi ndlela yaleyo tin'wana ta timhaka i timhaka ta ku ku na machudeni vambirhi va le University of Johannesburg va nga khomiwa endzhaku ka loko va hehliwa hi ku dlaya xichudeni xa 18 wa malembe a Soweto swin'wana swa mintlhontlho leyi hina tanihi tiko hi nga langutana na yona swi tikomba ongeti ku nga va ku ri na nala wo karhi loyi a nga le ku lweni na tiko leri hi swivangelo swo hambanahambana kasi yin'wana mahungu lama ma nga koho muyingiseri wa mehe i ku va ri Afrika-Dzonga ka malembe ya ntlhanu lama nga hundza ku nyamalale minitweni ku nyamalale vana va ku tlula kwalomu ya ka 3,000 va nyamalala hi ndlela leyi ka tiawara tin'wana na tin'wana ta ntlhanu ku nyamalala vana va kwalomu ya ku nyamalala n'wana eAfrika-Dzonga ku nyamalala hi leswiya swo i nga swi tivi ku n'wana wu helele kwihi a ni swi tivi ku vurhongo bya khomake loko i fike ka xiyimo xa muxaka wolowo a ni swi tivi ku vaaki mi va mi kha mi hundzisa ku yini ka xiyimo xolexo i mhaka yo tika swinene leyi kumbexani hi nga hetala ku hi languta kasi yin'wana hi leyi a Gauteng va ri ku tlula kwalomu ya ka 150 wa vaaki va khumbeka ka mintirho na mfumo ku ri ku na vo i vatirha na mfumo timhaka ta ku vatirha na mfumo va endla bindzu na mfumo swi va swi kha swi vanga yini na ko va ku ri havake ndlela yo tshinya leyi a yi fanele yi endliwa ku herisa mhaka yoyoleyo kasi yin'wana ya timhaka leti kumbexani a hi ta tsakela ku twa ku iwe hi ndlela yaleyo timhaka ta ti-shortcut kumbe timhaka ta ku tsemakanya ti hetelela ti nghenisa vakorhokeri na ndzawulo ya rihanyo ya Limpopo eka timhaka ta ku va kwalomu ya ka ku tlula ka 40 wa mintsumbu yi ta fanele yi pfukuriwa kumbe yi le ku pfukuriweni sweswi hi vulavulaka endzhaku ka loko yi nga tiveki ya va mani kambe ongeti un'wana yi hetelelaka hayikho ka vanhu va mi nga va lahla a ku ri na un'wana wa ka hina se swi kumeka ku luya a nga nyikiwa ntirho wa ku lahla a nga landzelelangi milawu ya ku lahla ya koho a ku fanele ku ve ku ceriwe masirha ya ku hlayela mintsumbu yaliya ku tlhe ku va na mabokisi ya ku hlayela mintsumbu yaliya va tlhe va makiwa swi tiveka ku ntsumbu wa number mani a ku ri mutivi a ku ri munhu wa xinuna kumbe ku ri yini sweswo swa ku taniya sweswo hinkwaswo a swi endliwangi ve ri ku lo ceriwa magoji ya 2 ntsena ivi vanhu va ku tlula mintsumbu ya 40 va fumbiwa ka magoji ya lamaya sweswo swi hetelela swi endla leswaku xiphiqo xi hetelela xi va hi ndlela ya ku va sweswiwani loko va lava un'wana se ko ya hangunuxiwa i vutomi bya njhani byebyo hi ku lava ku ti-shortcut se a ni ta ku ndzawulo ya rihanyo a yi lavisisi ku lava nga va ku va hoxe xandla ka mhaka leyi ku nga va ku ri va mani na swo
yi tiyisisa na ku vona leswaku va xupuriwa hi laha keneleke ku endla leswaku va kota ku va va hakela ku va va nga tirhangi ntirho wa vona hi ku tshembeka. I nongonoko wa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Kasi yin'wani mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka yona i timhaka ta vukorhokeri byebyi hi vulavulaka hi bya leswaku xana xiyimo loko xi za xi fika laha ka ku va ku fanele ku va na vukorhokeri kumbe byi nga vi kona vukorhokeri, xiyimo xi nga va xi fike kwihi. Hi laha mina na wena ni ngeteri hi ta va hi kha hi bula hi yona ka nomboro ya ntolovelo ya 0860 002 543. A ku ri na vanhu lava hi va rindzerini ni tshemba va ha ri ndleleni van'wana va sivuya ka mina ku tiyisisa ku va fika kwihi ku va hi ta kota ku va hi bula na vona. Hi sweswo swa ku va vanhu va pfumela ku hi ta endla leswi ku ve vo huwa na hi va hi nga ri ku huweni ku na hi va hi ka endla nongonoko lowu hi twisisaka ku nongonoko lowu vaaki va wu xiximaku, nongonoko lowu vaaki va nge va lava ku vona ku endleke xa n'wanchumu. Ku na un'wana a nge te i kombela ku a nga tiviwi a va xikalavito kambe i vilerisa hi timhaka ta ku i henhla ku ka majosi ku na ndhawu yin'wana a ni ku tivi mina kambe i henhla ku na ndhawu yin'wana ka majosi va nga endla bindzu ra switina va boxe phayiphi ya main line leswi hi nge a swi ndliwi. Se i te wa ta tisa vuxokoxoko hi ta kota ku ya twa ku loko ku ve i ntiyiso ku na ndhawu leyi va nga boxa main line ka majosi va endlaku switina, a hi ta tsakela ku lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini mfumo wu ta fanele wu pfumela ku wu ya hlantswa mati. Loko wu hlantswe mati ma ya endla ma ya hetelela ma ndla switina se ve ri le ka majosi. Se a ni se kuma vuxokoxoko bya koho, se na va mfumo va Collins Chavani na va Vhembe mi ta sindziseka ku mi ya ka majosi mi ya endla vulavisisi ka ndhawu leyi ku ndliwaka switina ku mi vona ku lava va endlaku switina ve ri mati lava va endlaku switina hi woho va ma kuma kwihi hi ku xihehlo xi ri vo va boxe main line. Se mhaka leyi hi nga ta yi siyela valavo. Se ni tari hi lava ku bula hi timhaka ta vukorhokeri ka ha fike wun'we ka vanhu lava va ntlhanu lava ni nga va langutela un'wana na wo ka a nga ri na vutoya a nga chaviki ku yimela timhaka ta yena kambe hi ta vulavula na yena ndzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya hafu ku pela awara ya 12 kambe sweswi ha lava ku twa wehe mingiselo wa mehe 0860 002 543 0860 002 543. Ni nga kuma vayingiseri vambirhi hi twa ku ka nkarhi lowuwani hi wahi n'wina mahungu lama mi nga ya khoma hi ku me se ni mi nyike mahungu yo tala mi ni twile ni vulavule hi timhaka to tala. Se ni lava ku twa n'wehe kona mi nga kona 0860 002 543 enongonoko Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Teni ku haxela wona tweak kusuka la ajo Matsila Game Lodge laha hi nga koho eka nhlekani lowu tanihi Munghana Lonene FM minongonoko hinkwayo ta tweak kusuka kwala. Sa hi le kule ngopfu na wena loko ri ku i kwala tindhawini teti hi nga ka toho hi ndlela yaleyo. A hi tweneni technical producer ku a mi ta munhu loyi mi nga ni yisela ku yena moyeni hi kota ku n'wi twa laha hi nga kona ke a hi sunguleni 0860 002 543. Nhleka Ahee minjhani? hi pfukile minjhani? Pfukile. A Khensa. I xikalavito ne hikwalaho ka masipala wa Collins Chavani. Ni lava ku vulavula hi development eka masipala wa hina ne. Like vavanuna lava va nga hi tirhisa loko ha ri vatsongo hi kha hi toyatoyela emasipala wa Collins Chavani va tlange a ku na development tanihiloko siku rin'wana mitini mi ku ri robot leyi tirhaka yaliya yi nga endliwa hi masipala wa Vhembe. Va byela vona sweswiwani vo va ku tidyeleni ka timali ku ri a va hi tirhisa ku hi ta va hi lwela masipala wa Collins Chavani. A hi sunguriseni loko mi ku a ku na development mi nga tirhisi leswa mina tanani na swa n'wina. Mina ni te a ku na development mina ni yo vula ku ku nga va ku ri yini lexi xi tsandzisaka masipala wa Collins Chavani ku vona ku tirobot leti vo va nga ti vekela hinkwato ti tirha hi ku hi to ti nga tirheki hinkwato ku tirha ntsena leti nga vekeriwa hi Thulamela hi leswi ni nga vula swona. Kambe n'wina loko mi ku a ku na development mi langute swihi? Mina ni va ni langute na timhaka ta ku infrastructure ya ka Malamulele tanihiloko ku ri doroba rikulu ra hina ma vona
a ri le ku developeni mani ri famba slow nga ku va ri ri pfani mani lexi va nga ku xi endleni ne i ku va ku le ku dideleni ka mali va yi dyana kambe mi fika njhani ka ku va dya mali hikokwalaho ka yini mi nga ku kumbexani va ha mali yo enela ya ku tisa ku cinca loku n'we mi langutela kona no mali yi kona budget loko mi la ta vona ku mali yi kona xo sungula lexi va nga xi endla ni i ku aketela byi ta doroba laya leswi swi nga ri like leswi a dorobeni ne vanhu loko u ri murhangeri wa kota ku va byela ku okay ka ndhawu ya so a ku pfumeleliwi ku ka xavisiwa hayi ku ri mi aketela byi maketa byi ta la instead ya ku ri mi aka infrastructure ku saseka ndhawini loko u nghena u swi vona ku ri laha hi le dorobeni hayi leswi hi swi vonaka mina a ni voni development a ni voni vukorhokeri loko swi ta ka mati kona a na ha vuli a ku na mati a ku na nchumu vanhu va ka Malamulele va ku hluphekekeni hi le ku hluphekeni hayi hi le ku hluphekeni timeyara ta kha ta cincana mani va kha ta cincana lava a va endla ku ri hi ya lwela masipala a va rhangela strike lexiyani ne hi vo va nga ku tiphineni va kha va cincana hi tiofisi kwalaho va khome ti-position tiofisi a va ri mathicara sweswiwani mani hi vona varhangeli va masipala va le ku dyeni mani va hume na makhwiri swilo swi le ku tsakeni vanhu va le ku hluphekeni vanhu va hina va le ku hluphekeni masipala loko a swi kota hi nga ku hi ngo wu tlherisela laha u ri kona hi wu teka kahle hi vuswa mani a ku na development okay xikalabit okay na mitwa kumbexani va college ta vana vo ta vana ka nkarhi va ti hlamulela ve ra ku na development kambe lexi loko ni kha ni hetsela ni nga si teka un'wana mi yingiseri a ni lava ku tiva ka n'wehe loko a ku fanele ku ri na development a mi fanele mi vona ku kha ku endleka yini hi ku mina loko ni tshamini a ni twa yi nga ri ku na development na kwala ni nga koho i xiphemu xa masipala wa college chavani ku na ku cinca kukulu ku na nkuna crawl laya kun'wana nhundzu mo onha hi n'wexe ma tsundzuka ku a va vekele na ti-traffic lights laha a vuwani mi tshovelela loko mi ku n'wina development hi ku tsakela ka n'we a mi fanele mi kha mi vona yini sweswi okay a hi fanele okay ti-building leti ti nga kona ne loko hi ku pfuna development a hi fanele hi vona loko endhawini ku ri clean ku nga ri na nhova ehenhla ka pavement hi swi vona ku ri okay tiofisi ta masipala ku clean sweswiwani ku na nhova na kwalaha khoto kwalaha ka magistrate kwala loko mo hundza vanhu va kha va toyatoya mi nga ze mi ku va toyatoya nhoveni phela mi nga swi twisisi ku hala hi le gedeni yo ya a khoto ka magistrate loko mo hundza hi movha mi nga swi langutangi kahle mo vona loko a swi koteka hi kombela mi hi vitanela timeyara ti nga ku cicaneni ka mani ende va winela loko swi ta ka ku win va khoma ti-position ta le henhla like va na ti-percent ta le henhla vanhu va va vhotela mara a ku na ku cinca enkombo ta mina cancer 0860002543 ikhungwanya kilmingiseri la a ku na ku cinca na swi tiva ku miako loko fana na leti kwale ka va magistrate na yini hi nga vula hi ku i miako la yi fanelele ku ri ku ya basisiwa a yi fanele yi basisiwa hi va ndawulo leya va mongo kambe n'wina mi nga kwalano ka masipala a mi swi voni na ya va mongo hi leya ya mitirho ya vaaki loko ri ku ma swi vona mi endla yini mi endla yini i swin'wana swa leswi kumbexana ta loko mi ri lava ku hlamula hi kona va masipala wa college chavani ve ri a ku na development timeyara to cincana ku kha ku dyiwa mali a ni swi tivi ku mali leyi dyiwaka yi va yi kha yi huma kwihi kambe hi ta twa ku endleka yini a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hi nga siyaka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani hi mi amukeleli kam hi pfokele minjhani botome Porque Akens. Mina ni lavo la angula nyana ka tin'wana na tona. Timhaka ta ku hlakisiwa ka vanhu botpet ti gonya ti ya henhla swinene loko ni languta stats xa la South Africa hinkwayo. Vanhu va hina va rhandza ngopfu leswiya swa ku requesta instead ya ti-public transport, and that's the most thing lexi swigevenga swa hina swi nga tala kona because ta swi vona ku laha hi kona lava nga ta dyela kona ku tlhakisiwa ka vanhu. Loko languta stats xa last year December 2023 ti-cases leti ti nga ripotiwa a ti fika 8,000 ku ya ehenhla ta le Gauteng ntsena. Ni languta ta KwaZulu-Natal na tona hi tona ti nga le henhla hi 3,000 something loko ni languta hi December ya 2024.
so vanhu a va ti langutile ku na bootcamp hi swi vona ku ri lawani hi nga kota ku tirhisa public transport hi nga fosteli ende munhu a nga fambi a ri yexe bootcamp ku bihi ngopfu masiku lawa kambe phela se ku te technology se loko te technology hi fanele hi ku yini eka nkarhi lowu kumbe ka nguva leya technology hi fanele hi ku hi fanele hi ku hina hi salako leswi bazanini na le ti-taxini ku ve se ku na timhaka leti a ni ta olova ku movha yi ta yi ta ni teleka a ndyangu yaleyi olovini botet na swi tiva ku ri ni fanele ni teka rendzo ni suka laha ni ya kun'wana ni nga tirhisa leswiya swa ku ri vanhu lava ni tshamaka na vona ni va informa ku ri ni famba hi movha wa muxaka muni ni ya kwihi ni fikini swilo swo kaniya youth ya hina hi yona yi nga le henhla ka timhaka letani ta kidnapping loko ni languti ka nkarhi loyi hanyaka ka wona ya no ni mi twile bota mina ni khensile loko mi te na tlhelo rero ra khensa swinene botet inkom sweswo mingisero munghana London FM na ku Africa wa vulavula hi le ka munghana London FM mandlela emakumeni a ro timinete awara ya 12 ku tisela na ku Africa wa vulavula twi kwala hi nga ko eka Joe Matsila game lodge hlekanelo seke ya twa tlhoko makata mahungu misava awara ya 2 awara ya 1 swa twala ku leswi nga hala kuna swin'wana ngile ku steka swi fa swi ndava ku hi vulavula hi timhaka ta vukorhokeri hi ku angarhela na timhaka ta ku kala ka mintirho mi vona onge xiphiqo ku nga va ku ri yini xixi hi ku swilo swimbirhi loko ko va na vatirhi ni tshemba ku vukorhokeri byi nga va kona se hi ta kota ku va hi languta mhaka yeleyo kambe hi sungule nga misava ya awara ya n'we ya ta emisekweni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele awoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khensile khalanga ku seriwa nkarhi tinhlokomhaka ta mahungu hi nhlekani US ri lamisela ku teka vanhu va nhlonge yo basa lava vonakaka tanihi vahlampfa laha tikweni vaaki va nyikiwa misava leyi va tekeriweke hi mfumo wa xihlawuhlawu huvo ya vuchuchisi yi kombela ku pfuniwa ku kuma n'wana la nga nyamalala mahungu hi xitalo le ka awara ya 1 sweswo mingisero munghana London FM khensa swinene khensile nhlokomhaka ta mahungu misava ya awara ya 1 nhlekani lowu wa xikwembu hi ndlela yaleyo ni teri ku na vanhu lava hi va languterile ku va fika va le ku hlweleni hi swivangelo sweswo swi tiviwa ku hi vona loko ve himpela va ha ri ku teni loko va nga ri ku teni hi ta rhamba wehe kwalaho nga koho u hoxa xandla hi vulavula hi timhaka ta vukorhokeri namuntlha hi tlhe hi langute na timhaka ta mintirho ve ri swilo leswimbirhi hinkwaswo swa vulavurisana se hi mhaka ku swa vulavurisana xivutiso i ku loko hi ze hi va ka xiyimo xa ku laha Afrika-Dzonga hi ku pfumala ka mintirho ku ve laha Afrika-Dzonga hi tlhe hi ku hirila hi timhaka ta vukorhokeri xana hi nga va hi fike njhani ka xiyimo xa xolexo hi ndlela yaleyo ni na nkulukumba laha va ta hi tivisa ku hi vo mani ivi hi teka kusuka kwalano nkulukumba hi hlekani mi amukeleli ka munghana London FM i nhlekani khalanga na vayingiseri tshunelani nyana kwalano mi ta mi twa kahle ya inhlekani ikhalanga na vayingiseri va munghana lonene akhensa loko ku ri kumele ka xiyimo xa kahle xa ku va mi nga vula vito ra n'wina mi ta hi byela ivi mi tlhe mi hi byela ku loko mi languta Afrika-Dzonga hi tlhelo ra vukorhokeri na mintirho hi kayivela ku i ncini xi hi fikisaka ka xiyimo lexi hi nga ka xona okay ni ta sungula ngopfu ka leyi ya unemployment i ntiyiso laha Afrika-Dzonga vantshwa va ku tala a va le ku tirheni leswiwani hi swi vone tolo aka Matsila loko ku ta vantshwa va more than 2000 va kha va tela ntirho wa 4 months for skills transfer but remember mara yikulukumba i ku va hi focusa aka job creation and it's either give them formal education or pure learning education leyi ku nga yona ngopfungopfu yi nga dominata aka economy ya hina for classical example
ina munhu loyi a khanikaka movha a nga na i na vutivi mara a yi koti ku va yi va nyika certificate but loko yi cheka ku na vanhu lava va nga nyikiwa na ti-PhD hi nge vuli emavito ya vona leswiwa i ti-prior learning education munhu loyi a nga yanga tlilasini a dyondzela swilo sweswo kambe kwale mi vula koho ka certificate yi ta translate njhani kumbe yi ta cinca njhani yi ya ka ntirho that's why I'm coming there now ku aka vanhu lava va nga na xikili xo karhi ku va i va recognize-iwa na hi government a yi fanele va nyika certificate ku wena se a ku tiva i le ka layini ya hina then hi ku wena mechanic a ku fanda hi ku incubator hi ku nyika skills actually skills ina xona you can create more jobs, formal jobs. Currently, look almost every day. But I mechanic. But in the but it's not creating jobs enough. And I to mainstream economy. If by mechanic lab, Ebanica certificate, fund them, not 10,000 rand. Establish, ba mechanic ba eba ka ena ba aka economy phela lo mechanic ya rwana lo kuma ka inscribe aka mechanic ngwabo ngoma na 4-5 wabatiri bana ba eba ola njani either ba try sikulo lo can cut move atimbira and kwa 150 then it's not sustainable then government ifana itlanga role ikulu kumba ngofu because nathi move ta government ngwabo leti atita huba ka aka private sectors that can go kona senitisa kwini after ndinto yakhan kuwa kona ebantu bakayini because ebana laba ebana skill and ntsakisa hi tlhelo ri mutako hi rona ra ku ngopfu timovha a ti ta huma aka ti-private sector hi ku sweswi hi tlhelerisela la ka ku eka ngani mi twa va ku ti-ambulance la ka majosi ta shota ti ye ku lunghisiweni tin'wana to ya ku ciciweni ka ti-brick pads leswi a swi ta endliwa kwala ivi yi hatsa yi vuya vanhu loko va lava ambulance va hatsa va yi kuma then hi laha hi fika kona aka ti-prior learning certificate ane ku vanhu lava a hi va nyike certificate letiwani government yi nga fandi 1 million 2 million 3 million yi va a full-fledged infrastructure phela aka motor mechanic kuma ku na panel beating la xikarhi ku na ti-electrician la xikarhi ku na lava ku lunghisa se okay hinkwaswo sweswo hikokwalaho ka yini swi nga ri ku ndlekeni that's what I'm saying ninge loko hi ri karhi hi vulavula lani ane van'wani va ta fitwa ku na crisis la tikweni because hi tshame aka tiko leri vanhu a va le ku tirheni hinkwenu mhaka leyi a yi vona hinkwenu leyi clear leyi i fanele loko hi vulavula kumbe issue ya mati ku ri na crisis ya mati van'wani va ku tshame 10 years van'wani va ku 2 years van'wani va ku 5 years because i-system letiwani ti kona ka mfumo ko laveka munhu a pressa button yi khomeni kwalaho hi ku button yaleyo yi le kwihi kambe hi sungula ni yi twa ku lava nga mavhengeleni va hi khomeleni ta va ya yisa mahlweni ka leswi bafana va rhandza ku pfala mbilopo ya vona yo kongoma hi vuhumadyambu bya afrika hi ku hlula lokukulu emahlweni ka vaseketeri va vona kasi ti-flames va ta gadlelela ndzilo hakambirhi afrika-dzonga yi komba na magomo na malawi hi sonto ya ti-11 ta mudyaxiya ya 2:30 ninhlikani live streaming ka sabc plus sabc 2 na le ka sabc sport ka DTT channel 4 naswona u ta wu kuma na le ka munghana lona fm makomandlela wu tisiwa ka wena hi vutinyungubyisi bya sabc sport. For the love of the game. hi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM makomandlela inongonoko Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM nteri ni ku tisela wona kusuka haleni a Joe Matsila lomchila inga ko eka Matsila eka masipala wa Collins Chabane hina xivulavuri la lexi na we kwala nga ko nga hoxa ku xandla ka xona xivulavula hi timhaka ta mechanic loko ma languta timovha to tala ta mfumo
ta heta tin'hweti na tin'hweti ti nga ri ku humeni ku nga va ku ri tivhene ku nga va ku ri timhaka teti ta tivhene ni vula timovha letiya ta maphorisa ku nga va ku ri timovha ta swiyenge swo hambanahambana swa mfumo tiambulense sweswo hikokwalaho ka ku va lava va fanele va hi korhokela kumbe va korhokela vanhu va valawo va kha va nga tisi vukorhokeri ku ya hi xihatla hi laha a xi languteriwe ha koho se wena ke u ri yini kwalaho nga koho mingiseri wa mehe na we ta ku rhamba leswaku u hoxa xandla eka mhaka leyiwani kambe a hi sunguleni ni nga si ta ka wena mingiseri wa mehe a hi sunguleni hi twa nkulukumba lava ni nga na vona va nga vulangi ku vito ra vona ku loko va ku xota button yi le kwihi button leyi button leyi i ni vulavulaka hi yona i education because lexi baku vanhu va ka hina ku hlaya na ku tsala it becomes a problem education njhani swikolo swi tele no isikolo swi tele but you know I can give you one classical example nkarhi wun'wana ri ward councillor then invite vantshwa hi ku a ku ti vantshwa lava va nga tirhiku they were around 250 or to 300 very sad story i va grupa hi ku ya ku wena pase i great man so ana ku standard man because a ni n'wi dyondze hi standard you know to my shock aka vanhu lava va fika 300 munhu a ri na degree ya ku ruma na statistics xi vula sweswo a ku ri munhu you know ka vanhu va 300 diploma i nga ri they were only 3 matric aka vanhu va 300 a va nga fiki 50 a va nga fiki 50 it means around 200 and something wa vanhu hi lava you know a va pfumala matric then hi loyi munhu no i mechanic ane you know education leyi a nga na yona ku ni fanele ni endla yini then now hi laha hi sungulaka kona ngi na ri mhaka yikulu you know button yikulu i education mina na n'wina na munhu loyi a nga xitarateni a nga khinikini then u sihe mfumo i ntirho i fanele wena i fanele teka this direction then if I approach the relevant you know departments aka leswi wena you know if endlaka for particular funding you know ni nga example hi currently loko mo cheka construction is booming every day no ku daka ane but vanhu lava endlaka swipikiri va mani i va mani mara na va lava akaku i va mani hi ku na va lava akaku vo tala va voya ka hina no electing phela mhaka yi la ka education la ane ku munhu la endlaka swipikiri mani munhu la endlaka mazingi mani so you know a role ya government ane no man let's every a year argumentsake a college chavani with 5 cooperatives you know every year you know you have 5 cooperative one in the spikiri one in the mazingi one in the stationary one it refuse bags if fund at the tune of 10 million each project you know 2 million kambe hikokwalaho ka yini xin'wana xin'wana xi fanele xi va fanda loko ni vutisa dokodela Nkuna siku rin'wana ni ku mi sungurise ku yini a va sungulanga hi ti-funds no va sungule hi vona vinyi hikokwalaho ka hina hi fanele lava munhu wo lava ku va a fandiwa over time if you change okay then you must move with time then there was no discussion about funding khala nga vulavuriwi hi funding namuntlha va kona vanhu lava n'wi sunguleli voxe business but loko hi cheka rate ya unemployment now what is to be done lase hi nga fika kona you know into yin'wana tolo loko hi tshamelani okay you know loko hi nga dlayangi i big T you know ive radio ya xilungu ela Limpopo then we said no nkarhi wo ndini nge cheleli ndhaku now must move on with the SABC combo so na sweswiwani leswi nga swi listalani you know vantshwa i ku hi va teka hi va afteratini we fund those projects hi tirhana hi yexe you know as government because you know we have seen so many projects in our communities after 1994 i ti kwihi namuntlha i ti le hansi hinkwato gone down so it tells us that kuleka something education
se loko yi leka education leyi yi leka yi kha yi suka kwihi a yi fanele yi sunguriwa kwihi hi ku loko mina ni ku education ni tshame laha na n'wina mi ku education ni tshame kwalano mi nga kuma ku hi vulavula hi education hi tshame ka ndhawu yo hambana un'wana a nga va vulavula ku education a langute Mathila primary hi ku hi laha un'wana a nga vulavula hi education a langute Hanyani Nkuzani hi ku hi laha n'wina loko mi nga ku education mi vula yini mi vula aka education vula vutivi ene i nga be educated you are highly certificated or in amaphepha but kuma ku tiva swi kona lexi xi lavaka aka education i imparta knowledge ka vanhu munhu a swi loko ni huma tlilasini primary task ya mina i ku create mintirho yini Afrika-Dzonga hinkwenu whether i manager ya ka SABC ya khumbu every year creating these jobs not within the system le mina mi tirhaka aka yona yeah mfane mina ka community outreach udisa our project ya Munghana Lonene se ni vandla lava va le ka hair salon ina nga yimaka hair salon i department ya agriculture same thing economic development same thing local municipalities same thing namuntlha sweswiwani ku nghene miyingiseri ni vona va Sanko va fikila va ta nyika vito ku i mani a vulavulaka kambe sweswiwani ku nghene miyingiseri a ku i vilerisa hi vukorhokeri a nyika xikombiso hi masipala lowu hi nga ka wona a ku a wu le ku cinceni nchumu na le ka magistrate va ku tlhumini sweswo swa kutani i mintirho leyi faneke yi tirhiwi hikokwalaho nga ri ku tirhiweni a yi lavi makhaniki yaleyo loko a yo thoriwa mintirho yaleyo va tirha a va ngo to tirha swi humelela ku yiva mahlweni ke ko va mhaka leyi a yi hlamuselaka ne a ni ka position ya kahle no ya ku yi hlamusela yeah but remember munhu loyi a nga nghena NSFAS xikolo ane a vuya a tshama ka RDP house ane a fika a kuma degree okay mina government a yi se ni pfuna hi nchumu there are multiple problems la tikweni ti-challenges ta ku tala ngopfu ni kombisa kahle ecollege town okay mara mi ni vona nhluvuko muti un'wana na un'wana ti kona ti-problems and but leyi unemployment leyi fanele yona leyi va ni dilana na wena very seriously i ku if iBhembe district municipality vana programs va funda every year 20,000 50,000 30,000 and it's not enough for job creation kambe na hambi nga ri enough swa ka lavisisiwa ke ku return on investment yi yimise kwihi ka langutisiwa ku okay ni humese 20,000 ni ku yi lava ku antswisa xiyimo lexi yi antswisile ke xiyimo xexo lexo hi nga se vula ku enough kumbe not enough hi ku mali a yi tala yaleyo ni nge ka position ya ku hlamula whether i va lavisisa kumbe a va lavisisi then nda vula ni yena but i moni kombisa swin'wanyana futhi yeah i lava ku ya mavhengeleni ti-second ti nga ri tingani yanani mahlweni tsa no la ku lista some of the things leswi lava nga na position of power loko vo swi twa ne can create more jobs in the country one agro processing manufacturing and tourism la hina hi nga kona agro processing manufacturing na tourism hikokwalaho ka yini milanga swiyenge sweswinaro la ka hina emapurasi ntsena la kusuka nyongilani emapurasi ntsena a ku na need ya ku tomatoes ya hina yi va yi ri le oversea la u fanele hina yi endla kwala kaya kwala juice ya hina hi endla kwala kaya but leswiwani leswi ku na ni nga swi vula imingiseri loko ni mikuna whether swa lavisisiwa na ane loko u ti sungula these programs department yin'wana yi khomitiwa ku n'wina hi la ku vona 5 sustainable projects yes municipal n'wina hi la ku vona 5 sustainable projects I'm telling you this thing swi nga tisa ku hambana a hi khomeni kwalani ni kuma mavhengele loko se ni vuya ni ta nghenisa vatsanko ni twa ku i mani loyi a nga fika laha hi ta kota ku va hi bula na yena hi ndlela leyi nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nhlekani
joyina vaxavi va ku tlula 20 million naswona kuma ku tlula gidi wa mbukuto yo hlawuleka eka Shoprite. Kuma swa extra eka mbukuto yo fana na 2 kg ya Clover Amasimas hi 28.99 na 2 liter ya Excella Sunflower Oil hi 69.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka emavhengeleni ya Shoprite eka tiprovinsi ta Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi 11 ta May 2025. Ti karate swinene se u kuma swa extra ntsena eka Shoprite. Minxavo ya lehansi leyi u nga yi tshembaka minkarhi hinkwayo. Swa kala ku vona valala va hlangana eka fayinali kambe loko suka swi endlekile swilo hinkwaswo swi yima ntsi. Nabi u ri swo boha nyika vaseketeri va makhosi ntsako wa moya. Ngwenya tlhandlaka mbirhi Rivero u hlota na xidlodlo xa vunharhu hi ku landzelelana. Leyi i Nedbank Cup Final ki yona ya runa. Tiphine hi Soweto Derby ta nsuku na ta ntima na to basa hi mugqivela wa siku ra vukhume ra Mudyaxihi hi half ku bula awara ya mbirhi ni nhlekani hi ku vo streama twi eka SABC Plus na le ka SABC 1 i vupfulela munghana lonene FM Komandlela hi half ku bula awara ya nharhu na nhlekani. Yi tisiwa ka n'wina hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu. Sweswo mingiseriwa mkanalo na FM afamba swin'we loko twa risimu rero ro vula ntsena khwile a ri ku fambeni swin'we ka nongonoko Afrika wa vulavula nhlekani lowu eka ya timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we i mahungu ya misava ivi hi ta ya amahlweni. Xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi Afrika-Dzonga i xiphiqo xa mintirho ya kala swinene Afrika-Dzonga kambe ke tlhandla kambirhi ni kombela mi ni timela risimu rero ya ritimeni tlhandla kambirhi lexi tlhelaka xi va xiphiqo i timhaka ta ku hetelela hi va na xiphiqo xa ku va ku nga vi na vukorhokeri. Sweswiwani ku fike min'wanati laha i Cornelius Maluleke vona va sukaka Sanco va ta ni byela ku Sanco kwihi ivi nako hi teka kusuka kwalano hi ndlela yeleyo. Cornelius nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Enhlekani mahaxi Cornelius Maluleke kusuka kwala ka Nkuzana ku yimela Sanco ni nga mbalanga tintangu ta mina ni mbale tintangu ta chairperson ya hina ku nga Mr Mashele kusuka kwala ka Nkuzana hikuva va khome ntirho a va kona va le Polokwane. Hi namuntlha hi vulavula hi timhaka ta namuntlha hi vulavula hi timhaka leti ti khumbaka vukorhokeri eka tiko ra hina hi ku angarhela na kwala misava ka Nkuzana. Hi tlhela hi langutana timhaka ta mintirho hi ku angarhela na le ka na la misava ka Nkuzana. N'wina tanihi Sanco ka Nkuzana loko mi languta timhaka ta mintirho leyi ti kombaka yi kha yi kala a ni swi tivi muhumelerisi ka swa vuthekiniki mi nga ni byelela lava nga studio va tima risimu handle ka loko ri swa ona hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo kambe a hi yiseni mahlweni Cornelius ku loko n'we mi langute xiyimo lexi hi nga ka xona mi vona xifaniso xa njhani? I ntiyiso mahaxi ni ta pfumelelana na swona na ku pfumelelana na xivulavulo lexi a kota ku vulavula sweswi. Swi ti kombeka ka mfumo wa hina a wu le ku swi voneni kahle ku ri ti-sector leti ti nga na mintirho yo karhi se ti occupied. Ni nga kombisa xikombiso hi le ka education va tele vanhu lava nga endla education mara a sweswi mintirho ya kona yi kumeka yi kha yi nga ri kona. Lexi mfumo a fanele wu endla xona a wu fanele wu move ku ya ka industrialization. Komisa industrialization loko yo ta ku fana na le China va pfula feme hi feme yin'we ntsena kumbe yo endla maya bench swi nga koteka ku tikuma kha ku thoriwa vanhu vo fika 200 or 500. Kambe loko mi vulavula hi industrialization kambe bona ka ha famba hi tlhelo ra dyondzo ntsena mi vona onge ku nga ku ri yini boka va nga swi tivi boka va nga swi voni ku endleka hi ku ya hi mina va nga va swi vona swi ndla hi cadre deployment mi ta mo ku ri
vanhu lava nga leni aka mfumo ni ka masipala va 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 yise ngopfu swa tipolotiki a va na xivono ngopfu ku ya phambeni ku ri i ncini lexi nga ta endliwa ku boosta ikhonomi ya hina xa vona i politiki va xi tivaka loko KW deployment yo va hansi ivi ku va na director leti ti tivaku na vanhu lava tivaku maybe va deploya vanhu lava va nga successful ka mabusiness lava swi tivaku a va ha yi ku dyondzeni for example mi nga kuma ku kha ku la ku ndliwa patu kwala hi nga tshama kona loyi a dihope mfumo wu ta humesa budget ya xiyimo xa le henhla ku ya nyikiwa munhu la nga swi tiveki ku ve ni ku na tikhampani la ku tivala hi mavito leti ti ndlaku mapatu ti swi tivaku a ti ku dyondzeni ti na thulusi a ti lombi thulusi to nghena ti tirha se loko va teka thendara va yi nyika mina ni ta lomba traka ni lomba katapila ni lomba mali liya yi ze yi hela hinkwayo muhaxi kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve n'we miri va fanele va nyika lava va nga na vuswikoti lava vo ka va nga ri na vuswikoti va ta dyondza rini khale mfumo wa vontsangwisi loko ha kula hambileswi a wu ri koho mfumo wa ntsan'wisi a ni ri kona migingiriko ni yi vona oh hileswaku no ku voni ri ntsongo a wu ntsongo ku fika kona ya kwala migingiriko ni yi vona okay komisa va ntsan'wisi loko ku ndliwa mabridge a va kuma munhu wun'we wa ntokoto ivi ku thoriwa lava van'wana hansi va kha va dyondza ku ndliwa swibrijani swa swi ndliwa xitandini khale no li nga tivi ku swi nga va swi vitaniweni na loko ku ta swa tiphayiphi a va fika va kuma munhu wun'we la tivaka wa mampela ivi ku nghena lava va mitirha mavoko so sweswi na loyi a fanele a langutisaka i va a kha a fana na valavaya xa yena ntsena i langute nkwama muakatiko lowun'wana ni nga na yena ebudogen loko mi ka mi ku ta fanele ku pressiwa button a ni hlekete onge button ya kona mi la ku vulavula hi timhaka ta politiki kambe n'we mi ku education va sankhoveri xiphiqo lexi xi nga koho i tipolitiki leti ti hetelelaka ti yi fikisa laha hi nga koho n'wina mi ri eka mahaxi mfumo wu fanele wu fambisiwa hi politician loko ku tekiwe mfumo hi 1994 service delivery i kona hi nga ti example yo tala ngopfu loko mi ni kula aka majosi a ku ri ya tiyindlu ta scotch roof timovha ta va 2 kumbe 3 phela development a hi vuli xin'wana xi nga va aka skayini i xi lexi xi vonaka hi matihlo man'wana loko ntswariwa se n'wi cincencini i development development a hi ali hi le ku vulavuleni hi mintirho sweswiwani va nge ri ku ze ku nga vi na mintirho ku ze swilo swi tikomba swi nga ri ku fambeni kahle n'wina mi te button leyi a yi fanele yi pressiwa i education se sweswiwani mina ni hleketa ku nga va ku ri yo yela tipolitiki hikuva na sankho yi vula sweswo ku swilo leswiwani swi fika swi pfulunganeka kwalaho ka ku mi ta hetelela mi tikuma ku ndleke na timhaka ta ti-cater deployment na yini na yini n'wina a mi yimelangi political organization a mi yimelangi kambe matimu ya ni byela ku mi na background ya tipolitiki se a ni lava ku hi vulavula hi tlhelo rero okay remember loko ku thoriwa munhu ka mfumo loko munhu a ta ku laveni ka ntirho loko a ti presenta i ti presenta a mi convinsa loko a mi convinsa a mi swi tivi leswi munhu swi nga ka yena a mirini wa yena ku na vanhu lava hi ntumbuluko vo lo tswariwa va ri matsotsi hi ntumbuluko njhe a nga yiva a yiva na swin'wetsi swinene kaya i swa vana so what about phese ya tiko loko sa yi kumini munhu na makhaleni wa yena la tshama kusuhana na yena a nga teka mukumba ya hisa hinkwayo ku ri winter a xava yintshwa emakhaleni a nga ri na mukumba swilo leswiwani swa ku fambisa mfumo swi lava na vumunhu ku fambisa any institution loko ze if mala umunhu hi laha hi hlanganaka na challenges lana it's fine ke mfumo ku na wena fambi ya endla patu hi ku munhu i khamba hi ntumbuluko a fika andzaku na lowun'wana a n'wi kumaka laha a nga ri khamba a n'wi cinca vakhamba na yena and then i va nga ni vanhu lava nga khomiwa namuntlha how many billions leti ti nga veka mfumo leti matsotsi a ma tivini it tells na government yi le ku lweni na ku lwisa crime kambe ko va na munhu loyi a ngo tswariwa a ri tsotsi hi ntumbuluko kambe ku
kumbe n'wina va Sanko loko mi ka mi yimela vaaki mi nghenelela njhani ka xiyimo lexi xa ku mi kuma ku vukorhokeri bya tsandza ku fika kambe vaaki va byi languterile ni nga nyika xikombiso xa ku mi kuma ku hi le hanyani xikombiso mo swi vona ku ha titlasi i vukorhokeri lebyi vaaki va le ka Nkuzana va ti lava a va byi lava swi swa muxaka wolowo xexo xo va xikombiso swi nga endleka xi nga hanyi kambe swi swa muxaka wolowo mi nghenelela njhani tanihi Sanko ni mi nyika minete ni ta twa mahungu ya misava hi ta vuya yisa mahlweni tanihi Sanko ya Ward 6 Collins Chavani hi na ti-stakeholders to tala ku nga van'wamabindzu lava hi va tshunelaka na sweswi ni vulavulaka na n'wina hi ti-25 hi hava na BGM leyi nga ta hi vitana van'wamabindzu hambi ku ri vona tatana Matsila lava nga laha hala ku va sendela invitation va momisi va ka Masingita na vona hi va senderini hi laha vanhu va ya se va nga ti-prove ku ri va swi kota ku ndla development ni twa nga ku loko ho ndla swilo ivi hi nga va vitani ku ve loko va nga na ntokoto hi ta va ho vulavula sweswi hi nga swi tiviki swi fana na munhu loko a mbamba hlampfi a kha nga yi voni le ka mati se hi ndlela leyi hi ku vulavula na n'wamabindzu ku fana na kwale nga kona ma swi vona ku ri loko ku ri na tixanthele leti nga la ku na munhu loyi a nga thoriwa ku ti tlilina un'wana tlilina tiphulu ku na dokodela ya swiharhi ku na migingiriko lo tala ngopfu yi nga ku ndlekeni un'wana controla gede lero job creation yi va yi ko vana va lava ku encourage ku na mfumo kota ku tshunela na vona loko hi nga tshuneli ivi hi va ivi ya swana va ta kota ku swi vona ku leswi va nga ku fundeni swi va swi na value va ta hela matimba va brika kwala ka level leyi va nga ka yona ni mi twini sweswo mi yingisela Munghana Lona FM na ku Afrika wa vulavula hi ta vuya yisa mahlweni la ku teka na n'we mi nga yima a handle ku teka tinqingho a loko hi vuya mahungu ya misava sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava va hi khomeleni nhlekani Afrika khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ere ka Munghana Lona FM a komba ndlela ku haxela thwi suka ka masipala wa Collins Chavani le ka Matsila lava ku tiva ku kahle le Joe Matsila guest game lodge la nga koma intsiri wa Munghana Lona FM la ngele ku tisela le nongonoko Africa wa vulavula thwi kusuka kona hi rambe vaaki lava va nga kota ku fika hi ndlela leyo maka mitwani kan bula na Cornelius Maluleke kusuka eka Sanko ka Nkuzana hi bula na Dogen antibi xivongo xa vo Kushirini Ndove kusuka ka vona ka Majos Dogen vito le ra vuya man Cindana a hi rona hi role reng hi nga tshama hi jekajekisana hi rona le berin'wana mi tsa a mi mu khansela ra nkarhi wun'wana ne ntiyiso lo oh hi n'wina hi mina yo i nga ri mi teka mbirhi koma ni vula ku mana na swi tsundzuka sini ku vito leri na ri tsundzuka hi tshame hi hlangana na rona moyeni kambe a ni nga si tshama ni hlangana na n'wina hi nyama na khensa swinene loko mi kote ku kota na ku mi ta mi vutisa ku i ncini xi endlaku ku swi mi vava ku vulavula hi nhlokomhaka leyi Cornelius a hi tlheleleni ka n'wina ni la ku teka vayingiseri havumbirhi ka n'wina ni kombela mi ni pfumelela hi teka vayingiseri kambe hi nga si teka vayingiseri ni lava ku Cornelius mi ni byela ku tanihi Sanko mi titwa njhani ni le ku languteni laha mi huma kona mi nge hi le ka Nkuzana mina ku mati ya huma swiphayipanini ni dyondze kona ni swi dyondze ka Nkuzana kambe leswi ni nga swi lemuka i ku sweswiwana swa ha ri kona swilo leswiya se swi vula ku ka matsan'wini ya ku Nkuzana ya mahlweni mi tlhelela ndzhaku ku endleka hi komisa muhaxi kusukela sweswi ku ta fika kwala ni nga na kwala mfumo lowu nga kona lowa masipala wa hina wu onhele ngopfu ka Nkuzana a ku na tiphayiphi leti a ti huma ta mati a ti ndle hi mfumo lowa nkarhi walowo wa vutsan'wisi wa apartheid sweswi ni vulavulaka na n'wina ka ha na phayiphi yi nga ku humeni va vandalize hinkwato ku vandalize mfumo kumbe n'wina vaaki i masipala wu nga fika wu cinca leta khale wu nghenisa le letintshwa mina a ni ri steering committee xa mati ya kona ka nkarhi lowu nga hela ni lo ze ni famba hi ku vona ku swa ku swi nga tshamiseki a ku ndleka yini layi a va susa tiphayiphi ta khale va nghenisa tintshwa no gandliwa leswi nga kahle hi ku loko va pfula va susa tiphayiphi ta khale va nghenisa tintshwa swi vula ku va endla ku mi nga kayiveli mati hi mhaka ku switirhisiwa se swa khale a ti tirhangi tiphayiphi a ti tirhangi kontraka ya vona yi fanele yi hele n'hweti leyi nga hela hi information leyi a ni na yona loko na ha ri ka steering committee ka IDP swi ni hlamarisa ngopfu loko va ta ku
project leya mati yi le ka 100%. 100% swi vula ku loko munhu a ya a pompini i ta vuya na mati xigubu mara ka Nkuzani a swi ndlela a swi kumbexani yi nga va ka ri 100% ya a va vula project ya yini ya ku nghenisa tiphayiphi kumbe va vula project ya ku tisa mati ya hinkwaswo i project leyi a yi na mali yo tala a henhleni ka 90 million upwards no rivala tifika ta kona ni vula ku a ni ri project yi nga va yi helerile mi kuma ku yimani mi ni ka xikombiso a ni ri loko mi fanele mi kuma mati kusuka mahlangeni ku fika haleni hi vulavula hi reticulation a swa se loko reticulation yi ndliwa ku nga mati lama hangalasiwaka switaratini xivutiso lexi tako i ku project leyi ya va 90 million leyi mi vulavulaka yona a yi vulavula hi ku nghenisa tiphayiphi leti ti taku ka n'wina kumbe lomu mitini kumbe a yi vula na ku katsa ku va na thangi ivi ku va na mati ivi ku va na mati a swiphayiphanini mati lama ke hi ku ya hi va ka substation xa mati le ka Nkuzani loko ni vutisini swi vula ku loko yi endliwa over hi ti-30 a fanele ku munhu a va kha a pfulela mati a pompini na sweswi a yi se endliwa over se fika ti-30 ta n'wina tindi leti nga hela swa ku seveleka extension ti-30 ta April mati a ma fanele ma gonyela ka mathangi lama hi ma vonaka laha ntshaveni ka matsila la henhla ivi ma rhelela ma ya standing swi le ku tsandzeni na namuntlha na sweswi se swi vula ka Nkuzani sweswi hi vulavulaka a ku na mati ma humaka xiphayiphani hi lo tlhelela ndzhaku hi kula ka n'we leswi vulaka swona ni yima na n'we khale a hi ma kuma mali ma matsan'wisi sweswi a ha kumi na nchumu wo xava laha matibola na mi ni yimele tiraka sweswi ku yi ta deliver mati sweswi ni vulavulaka na n'we kambe laya a ku loko i famba hi patu ra Giyani ku na kun'wana na thangi rin'wana vanhu va ya va fika ni vone vanhu va ka va hlantswa swimbalo laha siku rin'wana i tolo kwalanyana laha loko nga si fika laha ka hampu leyi nga laha kwa ku jikela ka va jo Maswanganyi laha kwalaha ku na hampu laha ku na va ka Manghena laha ma ku kwalaha ku na thangi nyana laha vanhu va hlantswa kona mati va hlantswa ko swimbalo na yini hi ko vanhu va kumaka mati ko kwalaya ende swa tika ku va munhu a suka ti-kilometer ivi a ya le hi mati ma ta yiva hi lava va tibaki lero mfumo a ku vulavula na vona last year ivi va ku va ta joyina ti-project letiya ivi va linka na tiphayiphi ta tiku tetiya swi tikomba swi ri ku tsandzeni hi ku project liya hi leyi nga ndliwa loko ku ndliwa mi ndleriwa hi va ka Masingita group of companies va ka Masingita so Budogen mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi xi hi fikisaka ka xiyimo lexi xa ku van'wani va ze va twa nga ri ho tlhelela ndzhaku ngopfungopfu ka topic yo karhi hi ku a ni anakeni hi nga vula hi ku ka topic ya leswi hi ye mahlweni kambe laha hi ya andhaku ku fana na xikombiso lexi ni nga kombisa ku mina ni tshama la ka Manghena purasini mata hi ka a xihlobyeni kumbe a pompini leya yo jika leyo gwedla leya laha a DB loko ni ya hanyana a xikolweni a ni fika ni kuma ku ka Nkuzani va na mati va pfulela ku swiphayiphani sweswi vera va ha swi koti sweswo mi vona ongeti hi nga va ku ri yini xi nga hi tlherisela leya ya makheniki mi te i batheni lawani ku nga ku ri ni kombise kahle loko ni sungula ku vanhu lava nkarhi wa mfumo u va tholaka mfumo u va wu ri na ku tsakela ku vona ku fanele ku va na service leyi loko munhu a ri mukhanselara i tsaka ngopfu loko a wadini ya yena a vona ku maka wa xikolo ku nghenisiwa gezi ku va na mati i va na pain yikulu loko project leyi nga yi mahlweni yikulu u a nkarhi wa mina vanhu va ta va ni tirhanga nchumu equal whether i municipal wa Collins Town or Bembe district loko va thole munhu yino va lava delivery hi marito man'wani mi vula ku swa mi vava loko mi vona swi karhi ku exactly unfortunately ku na vanhu lava vo yiva hi ntumbuluko mara mi va tholela yini va kha va yini ivi nga ani loko munhu a teni a fika ti-presenter a fika ku mina Dog and Dove ni tshama ka majusi mina ma-certificate ya mina hi lamawani na qualify loko mi va n'wi tholi va tlhela va teka va yisa mfumo khoto a va mi tholanga ni kha ni qualify mi n'wi thola kasi i tsotsi leyikulu i challenge leyi nga kona ku byongo bya munhu wa vona a wu koti ku byi vheta loko hi kota ku vheta byongo bya vona phela swi nge koteki Budogen hi ku loko mo languta vonani mani mi tele loko mo languta sweswiwani loko munhu wo tirha a nga vi na account
loko iya iku ya la kusha movha va ta fika ku byeka hey wena a wu na matimu wena a hi swi tivi ku we i tikhomisa ku yini ka timhaka ta swa swikweleti hi nge koti ku ku pfuna se hikokwalaho ka yini na n'wina loko mi thola vanhu mi nga fiki mi languta swilo swa muxaka wolowo ku a hi ali wa ringanela kambe a hi voni nchumu xa ku komba ku i tshame i ndla xilo xi hela kwihi i khalanga kwalanino a na vumbhoni ngopfu ane hikuva system leyiwani ti deliwa vona ti-administrators ya lavan'wana va endla oversight whether ntirho wa famba na van'watipolitiki va endla oversight va vona loko va fika sayitini va kuma project leyi fanele yi hele 6 months loko mi kha mi ya every month project yi yimile kumbe a yi sungula kahle loko a fika xikarhi a suka tsutsuma munhu ku tsutsuma munhu a dya hansi street ane then mi fanele se mi tlhelela ndzhaku mi landzelela milawu but I'm saying ku loko mo cheka almost every day ku mfumo wa hina wu na will ya ku sa service delivery ka vanhu construction kona almost every day but loko kun'wanyani ku nghene na mahele ekhalanga kun'wana ku nghene na mahele leswaku hi mahlo ma hina hinkwenu a swi na mfumo lowu every day ku na ti-activities to karhi no langutiweni kambe na mahele ma kona khalanga ma nghenini kumbexani swi ta ni vutisa hikwalaho a mi lava ku vula swin'wana n'wana ti ni nga se mi vutisa leswi ni lava ku vutisa swona ya ni nga vona no li nga tiku mfumo lowu wa hina vanhu va vona vo ka va nga wu tekeli enhlokweni kumbe vo lava ku dyondzisiwa leseni aka ballot box na for example hi ve na ti-accident ku nghena ku Nakrala a ku Nakrala a ku ngheneki na n'we loko mo suka laha sweswi mi ya nghena ku Nakrala swa endleka ku ta breakdown yi ta rhwala movha hi vulavurisa na vona va masipala ku ri a hi lavi ngopfu ku dizayineriwa patu mara ku va movha leyi nghenaka amolweni na leyi humaka swi olova loko mo ndla hampa before loko ha yimele va ka Sanral ku ri vanhu va nga tlumbi ku na vanhu va nga ku loveni la gedeni a ka nguzana swi vulavula ku na n'wina ku nga va ku love vana vambirhi lava un'wana a fanele a ri dokodela un'wana a fanele va swin'wana mara masipala wa hina wa ha tsandzeka ku ndla hampa a ngheneki hambi hina va mathekisi a yi ngheni hi kona laya va vhe va ku swantswa taxi yi nga tlumbiwi yi ri na vanhu va tsandzeka kumbe maybe Mr. Ndove va nga hlamusela ku i ncini swi va tikelaka kusuka kwale ka masipala wa vona hikuva va vula ka sub regional secretary ya ANC loko ni nga hoxisa swa hlupha byeleko loko hina hi va rhamba la hi va rhambi tanihi munhu se hi nga va nghenisi ka loko sweswi mi nga ni byela hi ta fanele hi swi landzelerisa ku swi tsandza ku hi ta tlhe ya sungula hi le ka loko ku ri ku swi lava masipala hi ta sungula hi le ka va Robert Mathe ivi Robert Mathe va ta loko ku ri ku swi lava Vavembe hi ta sungula hi le ka va Moses Shivambu ivi hi va vitana se va ta hlamusela ku hikokwalaho ka yini va tshika vanhu va kha va lova lahaya ka loko ku mpela ntiyiso leswi mi swi vulaka ni byeleni loko mi kha mi languta xiyimo xa muxaka wolowo ku nonoka loko ku nga va ku ri koho ku nga va ku tisiwa hi ku vanhu va ke vutivi va kala vutivi kumbe vo ka va nga swi lavi ti-politician ni dyondze ku un'wana n'wana i tirhela khwiri rakwe loko yena a ri right sweswi for example swi nga sungula munhu le dan'wini va ku hayi laha mati a ma pfuriwi laha ma nga pfariwa kona a ma pfuriwi laha ma nga pfariwa kona ma kota ivi mi tshemba ku sweswi mati ma ta pfuriwa ma ta ha swi tekeri firi ndzhaka nkarhi mi ta kuma munhu loyi na boholo a nga ha vulavuleli ya no mi ta na yin'wana se na n'wina mi ta na yin'wana kambe hambiswiritano hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM komba ndlela hi laha hi fambaka kona eka nhlekani lowu kha hi languta eka timhaka leti ti nga va ku ti ri kona ku ya mahlweni ni lava ku hi kota ku hi nga se ololoxa a ni swiphiqo hi nge swi heti ku hava mintirho ku hava vukorhokeri ni lava ku vutisa mi twe n'wana tibotokeni va kha va kombisa timhaka ta ku swin'wana swa vukorhokeri bya khale va swi vonini mina sweswi na ku mi vutisa n'we a ni na ku mi vutisa hi tanihi n'watipolitiki na ta mi vutisa tanihi munhu loko mi kha mi languta a hi languteni kwala mi tshama kona a hi swi tekeni a mi yihelo mi tshama kona ka majosi a mi jikajiki loko mi nga mi languta ku na swo tala leswi patu leri endliwe hi 1991 kumbe 87 ri endliwe 86-87 se loko ri endliwe 86-87 ivi mi languta leswi a ri xiswona sweswi ri le ku hlakaleni ra kha ra pfuxetiwa swi kahle mi vona ongeti ku nga va ku tsandza yini ku
swin'wana swi yelana na leswiya swa kahle a mi swi vona khale ku fana na ku loko patu ri kha ri famba ri kutana xikombiso mi swi kota ku yima la tlhelo kun'wana mi kuma ri tlhumini loko mi kha mi famba na rona loko mi kha mi ya a giyani xikombiso i vukorhokeri lebyi a byi fanele byi hi tsandza yini kahle ndata ku loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu hi languta ku se hi nga yisa ku yini mahlweni kambe ku fika sweswi hi tsandza yini. Okay, loko ni nga humanga aka majusi i ku cinca kona ko va leswi vanhu va swi lavaka swi tele ngopfu loko i kula ka majusi a ku ri na old clinic 96 mfumo no maka a new clinic before 1994 a ku ri hava gezi ka majusi se ni ku na gezi ka majusi ku na ti-RDP houses ku na ti-sanitations ku ndliwe water reticulation ka majusi it was around 2001 ku cinca kona kambe population ya yena se yi tile ngopfu etikweni. If you have more than 3 million undocumented foreigners service if I'm one day I was so shocked. Near Lalo Trichatla. When Ganan one, not know my books, Mangala Amaroliti Pilistan Fund. It can it Basel it. It was big bridge lit. There was Zambia. Then take a column for it and the local hey man, so it check out this place. I said, check on. And I'm so secretary, I mean, I'm a Shaka. At the Socrates Gian. So they go in a cancer hospital. They shops are going. Not about the books, I want to send about 3.5. And the material. Takes you with so. That's it, it was. I said, problem in that going in. Le Angabula Napajas also. I could not know when over 65% of us was about African zone. Laka majusi. Look, much now, media 4 or 5 swinging in the Kurabi foreign national. Come, Imana Fanakabzar of the family Rukshimushta. Imsabali. To who's what I'm not Imsabali. He na in Lagos. Whether it's title deed to Kumbunam Saba, Kumbusab Kusi, and Oksagam Saba, it should lay about Kusi, Babos, Kukwana Parasaka, Latiquin the one. Kind of look for Kachamon at the Queen. I could be going Anthony. Mara Namuncha into one of them come to it just one is Blabra. So population in a corner. Whether it became Mati, it became Gizi, and then the Mandela and Sangof. One level Africa Zonga have anything. Come okay, good time of Tasa Kalopapa, okay. Foreign national honor in Kumingen. Labor Samsala, even a king, Yasa and Ralcarumayan. Remember a particular one, Arfane, it went a phase 1, looked at phase 2. I want to say what comes up on I feeling like I'm going to tender a lewa. And it's Hama, I say, that's what I see some good. It was what Singapore advert Swiss. As far as advert, Yaku Sungur Sans. Yeah, so comes to 2 to 3 years. I'll tell them at so issue a democracy, Itanale Fakashe, like one Swabi no Swakona. Munangufana Puna Kumala Pet Kalanga Ashkaradi. Ia caught Nampuna. A Kubula bless one and a strong gal. Then Kalangafana I Manana, Adilana, not Kistayano. We are in Kisa Kalanga, good nice Steve. So each democracy, the notion I saw. So if one, Omunumzel, Agunam Rangerna Wumwe, Angalabe Kona safety liver. So for an unfundis Kirikin, Ilak one about Unduka and Guau. Never getting go is done. Koba, unfortunately, Kumanyan, hey, Nama Ellison Macon. Nama Ele Macon. So it case Latino is not on carrying quo. Namen, yeah, Namen. Me won't get to put under anyone at the cool.
ko hetelela ku va na ni twe mi vulavula mhaka yin'wana ya ku ya van'watipolitiki mi fananisa khale ka ntsan'wisi na sweswi mi vona ngeti loko xiyimo xi titani hi nga va hi kha hi hambi ku loko sweswi loko no mi vutisa ku okay a hi ngeneni swi aka Nkosana swi njhani switarata swa le ka Nkosana sweswiwa sweswi ni vulavulaka na n'wina muhaxi ku na patu leri se mina ni nga ri jikela ni nga va ni ri na 11 months ni nga ha tirhi rona ende ku mi tsundzuxa mhani twa hi nga ku loko se ku ta doroba loko mo wa mi ri joni yana ku na Alexander yana ku na Sandton swi vula ku se hina laha ka wadi ya hina hi ta fana na Alexander na Sandton loko mi ri ku na Kralo mi va mi ri Sandton loko se mi tlhelela kaya mi va mi ri Alexander lolo mfumo wa hina sweswi a wu fanele wu linke switandi leswi nga la kusuhi laha swi kota ku tikomba ku swi ya a dorobeni ku na Kralo hayi ku mi fika mi hlamasa hi ku na Kralo phela mi nga ta mi ta hi movha loko se mi fika kwalani ku na mola ndhawu leyi kasi a swi fanele swi tikomba loko wa ta hi le ka majiko swi wa ta malayiti na mapatu ma pfuriwile swi tikomba ku se mapatu ma anhlama for example mina ni muchayeri wa taxi loko mi ri Giyani na hlamala ku why December yin'wana na yin'wana ku vekiwa misava a tlhelo ka patu i budget muni leyi tirhisiwaka ku va kha ku pfariwa timovha ku nga endliwi patu rinene ro timovha ti kota ku famba ti ri timbirhi ti nghena dorobeni swa ku vanhu va swi vona ku ri a ku ngheneki mara why va nga endli ku ngheneka ni na 14 years ni ka experience ya taxi driving mara va ha veka misava ni nghene va kha va veka misava na sweswi ka ha vekiwa misava loko lero a ku na xitshunxo xi tala a ni koti ku swi twisisa ku ri ku va ku endleka yini hi masipala wa hina hambi i province hambi i masipala khale loko mi languta kwala Giyani kwala a ku na lava ku le swikwengeni ntsan'wisi a ndle mintirho laya va fike va dlaya problem leyi nga na yona loko government ya sweswi leya president yi fikile ku hasula swi swa government leya khale ivi yi ndla swiswintshwa swa tendering system ntsan'wisi a nga na tendering system a na swin'wana a va ku i supply chain sweswiyani a fika a veka munhu wun'we sweswi ku nga rhumiwa munhu kusuka a ofisini ya masipala hi tendara a ya xava toilet paper kwala kusuka na spa ku ve ni mi nga suka hi milenge mi ya xava toilet paper mi jika mbuya na yona mara ku ta huma tendara se ka ntsako sweswi a swi nga ri kona a ku na mfumo lawa wu dilivha sweswo xikolo na swakudya hina a hi phakiwa hi xikolweni mara sweswi ku laviwa munhu a nyikiwa timiliyoni kambe a hi tlheleleni ka xivutiso lexi ni nga mutisa nte mi le ka Nkosana sweswi switarata swa n'wina swi njhani ni tlhele mi ku mi ku na patu rin'wana mi nga ri jikela a hi languteni xikombiso mi languta hala ka va dlodloma mi famba mi nghena mi relela mi ze mi endla ka vaakani mi ya le nkovini mi vona yini hi switarata swa n'wina switarata swa muhaxi i Sanku hi nga endla ku ze xi pfuleriwa hi ze hi ya laha tikhatapileni na vurhangeri bya Sanku hi ku swi ta njhani tikhatapila ti huma masiku hinkwawo le ka Nkosana ti va kha ti tshama ka Nkosana ti huma ti famba ku ri ti ya tirha kwini a wu swi voni ivi vurhangeri bya Sanku na ku fambisana na tiko va ku a swi normal swantswa hi ze hi ya kwale tiofisini Polokwane i va ku himpela swi va swi nga make sense ku ti huma ti ya tirha kwini ti siya kwala ti siya kwala a ni nkukulu u fanele u rhanga u kukula kwala mi nga kona ivi u kota ku ya kukula kule ku na ncindzu a mu tivi ncindzu wu kona wa ya swi vula ku ri mfumo wa sweswi hi nga ku ncindzu a hi khomeni kwalano xana hi yisa kwini mahlweni i xivutiso lexi hi vutisaka ni ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara yambirhi kusuka kwalano ni ta va se ni kha ni vutisa na wena ka 0860002543 ni kombela ku muhumelerisi mi ni byela muhumelerisi lowun'wana la nga la studio va lulamisa timhaka ta ku hi tekela tinqinghunyana ku sukusela sweswi ku fika 20 timinete ku nga si ba awara yambirhi hi twa lava nga handle ku va ri yini hi timhaka leti ivi hi ta vuya hi twa ku hi yisa kwini emahlweni kambe sweswi hafu ku bila awara yan'we a hi tweni ku mahungu ya misava awara yambirhi ya yimise kwini nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi khensile khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri enhlekani nhlangano wa maphorisa wo sola mutshamaxitulu wa komiti ya maphorisa ePalamende muahluri a ti humesa eka nandzu lowu khumbaka wanuna laha hi hliwaka hi ku dlaya muhlekisani mindyangu ya varhandzani lava a va nyamalarile yi veka ntshembo eka swikambelo swa DNA mahungu hi xitalo hi awara yambirhi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu
ngora ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela ntere ku haxela wona twi kusuka haleno aka Matsila Joe Matsila game law chila inga coming sero Munghana Lonene FM ni nkarhi lowu ni ku fika sweswi na khensa n'wina mi nga kota ku va mi fika haleno Vatsanko na n'wanuna nga tiviwi Dogen Ndobe se hi lava nga kota ku fika la a hi pfulele moyeni hi mi rhamba moyeni se a ku na loyi a nga ta hi kometela tintiho a ku hina hi pfumbitanwange a hi rambe moyeni na vana va nga ta va lo teka xiboho xa ku hi tsala ti-email ivi va ta hi ndlela yeleyo a hi tweneni n'we nga kwala ka riqingho rero ka 0860002543 ku ri xana mi vona onge xiyimo lexi nga ka xona hi fike njhani na ko hi nga huma njhani ku sukusela sweswi ku fika laha ka 20 timinete ku nga si ba awara ya 2 nhlekani lowu a hi sunguleni muyingiseri lowu sungula hi nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM i nhlekani ahee mhaxi pfukile hi pfukele njhani bati i kona mhaxi xikalavito mhaxi a ndzi tsakela ku vulavula hi leyi ya vahlapfa mhaxi ya vahlapfa a hi nge blame government ntsena eka vahlapfa ku ri government ya fanga hi pfuna ku vanhu lava va nghenaka illegal la tikweni va pela va fikela ka vomani mina ndi le bush mhaxi vanhu va Lesotho va tele lava karhi va losa tihomu vaakatiko va South Africa hi vona va nghenisaka vahlapfa tikweni ivi ku tlhela ku soliwa government ku ri hi government a faka vahlelisi so ni vona xihoxo xi ri na hina vaakatiko sometimes swa nge hi ti blame ka leswi swi endla a hi le ku assisteni ndzi vona nga ku vaakatiko a hi ti soleni na hi kun'wanyana ni metweli papa no dange a khensa kambe makankulu leyi nge le ku vulavuleni yona muyingiseri wa mina hi yaleya mintirho na vukorhokeri ku pfumaleka ku yona a ni mi twile papa ni khensile a hi kumeni un'wana muyingiseri income va fambisa sweswo muyingiseri lavaya kambe ni lava hi nghena ka leyi nga ka yona ya timhaka ta vukorhokeri na timhaka ta mintirho ya Afrika-Dzonga hi ndlela leya ku na loyi a solaka mfumo hi mhaka ya vahlampfa kambe vo nghena loko hi kha hi vulavula ku ya hi tinhlokomhaka ti tiva ku hi ri na tona hi ndlela leyo a hi amukeleni n'wana muyingiseri hi twa ku ya a nga angula ku yini ka mhaka leyi bulaka hi yona 0860002543 nhlekani enhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene minjhani botata hi pfukeli boti wa mina minjhani i n'wana kokwana wa Xipala Nkamba wa Ken Makhuvela botata mina a ni kombela ku angulanyana na yona leya vahlapfa mata botata ni ze ni ya ka nkosi wun'wana hala a Tiyani hala ka Magoro ku na nkulukumbanyana wun'wana wa muyimeri wa tikunyana lero kula a hi ku ka tiko rero a hi nkosini hi tele ku heta ku lahliwa layani ivi nkulukumba luya wa mukhomi wa tiko kokwalaya a va a hilisanya na marito man'wana a ku kombela vanhu lava va nga na vanhu lava va tshamaku va humaku a handle va kota ku tivisa ku na vanhu lava va nga kona lava va nga riki va haleni South Africa va ti tivisa because munhu a nga fiki a tshama a tikweni a nga tiveki i fane a tiviwa andhuneni mantwise so ni vele swi vona ku no swin'wana swa landzeleriwa ku na tindhawu tin'wana vanhu va kota ku swi landzelela mara ka matiko man'wana a swi landzeleriwi loko munhu a ta wo fika a nghena a ti endlela sweswo a endlaka swona a heta a famba so kambe loko suka swi landzeleriwa ku ya hi leswi mi vulaka ku ka tindhawu tin'wana swa landzeleriwa swa tirha ka tindhawu tin'wana swa tirha because a ni va kota ku tiva ku ndhawu leyi ya le kwala ku nga na vanhu valava ku na vanhu vangani ve le handle mantwisisi so loko ku ri ku i ndhawu leyi mi kuma ku vanhu vo fika va ti nghenela na mulawuri wa hina loyi a hi nga khoma ndhawu leyi la a nga koti ku twisisa ku na vamani i vamani lava nga kona va nghena ku laha ka hina so swi hetelela swi va problem hikuva tindhuna ta hina hi to ti fanele ti tiva botete laha ku kahle ku na vanhu lava va humaka handle loko munhu a fika a ku fikela ka Makhuvela hi fanele hi tiva ku Makhuvela i na vanhu i na 5 ya vanhu lava risaka tihomu laha
so vanhu vo tifikela fika va endla swilo va endla swona hi nge tivi swo hlanganana mi ta kuma ku na munhu wa le kwini ku na munhu wa le kwini se hetelela hi nga ha swi tivi a vana bopheta so tindhuna ta hina loko a va kota ku swi landzelerisa ka matiko man'wana ku loko vanhu va ta va huma hala handle va fika va rejistariwa va swi twa ku okay endhawini ya so loko munhu a nghena i tsariwa hansi okay kuve n'wina xikombiso xo mi nga xi nyika mi nga xi vona kusuka ka Magoro xi khumba njhani mhaka leyi bulaka hi yona ku nga mhaka leyi vulavulaka timhaka ta ku kayivela ka mintirho na ku kayivela ka vukorhokeri? A timhakeni ta mintirho bothete ni nge ni nghena timhakeni ta mintirho ma vona a timhakeni ta vutirhi na vukorhokeri na ku kombisa hi ndhawu leyi ni nge le ka yona na a xilungwini ku na nkulukumba wun'wana hi nga n'wi hlawula loko n'wi hlawula a nge le ku hi korhokeleni ku ri komba leswi a ku ri ku luweni hi timhaka ta ku vaakatiko sweswi va ze va ti lavela ndhawu va ze va ti lavela xilo lexi xa ku khulela emapatwini loko a fika a xi vona xilo xa ku khulela emapatwini i le ku vuyiseka mphakati ku why mina mi ya lava xilo xa ku khulela emapatwini yena a ri kona a nga ri ku hi endleleni ka nchumu ende vanhu masoko xi hetelela swi pain ka hina va tshame va ndhawu liya laha ku kahle swi la ku yena a nge le ku hi naveleleni na swilo swa kahle mara yena i qachiwile bothete i qachiwile ende loko a qachiwe i fane a korhokela hina swilo swi la kahle swilo swi nge le ku endlekaleni yena i tsakela khati ya yena ku a yi qhuveki ya mahlweni mara vukorhokeri bya yena a byi le ku endlekaleni a ni ri na xikombiso bothete fika ni tenta foni ku fana na patilera laha kusuka laha ka risava laha ku ya aka mgodeni patilera bothete ndzeni va vulavula ngopfu hi rona patilera i gravele ra chaveni ende hi ze hi kuma vukorhokeri ra patilerini kambe loko mi ku ri gravel ra chavisa mbulayi a ri fambeki bothete ma vona loko ndhawu leyi ku famba tiambulense loko ti suka emugodeni ya ku ti ya vo ka risava na hala ka maweni na le ka maluvana a ku fambeki ndhawu leyi bothete mi tlile rini ku ya hi kona ku famba kona a ndzi kona hi khalenyana sweswi n'hwetinyana xivutiso xi te rini muri bothete xivutiso xi te mi dline rini ka n'hweti leyi nga hela a ni tshembi ntiyiso loko ri ku mi dline n'hweti leyi nga hela hi ku ni kombela mi ya swi lavisisa kahle mi ta vuya mi vulavula ntiyiso sweswiwani ni pfumelelini ku ya ntiyiso okay ni ta tlhela ni vuya ka n'wa bothete inkombo ta mina khensa ayi 0860002543 no a ni ve le xilungwini va fela ngopfu sweswo swa ku ve le xilungwini se loko munhu a vulavulela swilo xilungwini a ku patu leri a ri khuleriwa kuve kumbexani ra ha ku khuleriwa tolo a nga swi tivi se a ni lavi vanhu va vulavula loko ri ku ntiyiso swi kahle a swi vi ntiyiso kambe ku kha ku vulavula munhu loyi a nga kwala ma swi vona ku nga munhu a nga ta hi byela ku patu ra kusuka aka njhakanjhaka ya ka Nkozani a ri fambeki ku ve i dyiwile kwala joni kambe swiritani la ku vuya ka vakulukumba lava ni nga na vona laha kambe muhumelerisi wa mina kwale hi nga kuma wun'we wo hetisela enhlekani wo hetisela ni ya ni kumeleni wun'we wo hetisela muhumelerisi kwalano ya hi loyi enhlekani hayi bothete vota mina minjhani hi pfukile njhani a hi pfukile ya i Zava kusuka la ka Nkavela inkombo ta mina bothete mina a ni la ku vulavula ngopfu hi hala ka tlhelo ra mintirho mina no vona ku mfumo wa hina wu le ku hi tsandzekeni swinene ni le hansi ka masipala wa College Chavani bothete wu le ku hi tsandzekeni hi mhaka ku hi tele ngopfu no a hi mhaka ya ku hi tele ngopfu bothete o va hi ku kumbexani ti-strategies leti va nge le ku ti tirhiseni a ti le ku fambelaneni na xiyimo lexi hina vaaki hi nge le ka xona hi lwele mfumo bothete hi va 2016 hi lwele masipala wa College Chavani mara ku fika na sweswi bothete ti-offices ta masipala leti nge le ku akiweni a ti le ku heleni ene a ku ta va ku ri ndlela yin'wana ya ku nga va na ngetelo ka vatirhi lava va nga kona sweswi ka masipala bothete loko a vo va na ndlela ya ku kota ku hi endlela feme yi ri yin'we ni twe comrade Dogen kwalani va vulavula mhaka yin'wana ya ku na swilo leswi
so tala hi nge le ku swi tirhiseni na makula mo tala hi na ti-hardware to tala ta makula ti nga kona la mara loko a vo kota ku hi endlela feme yo karhi or leyi hi nga ta swi kota hi ri vaaki ku producer tikapa hi supplier van'waxopo lava nga kona va nga na ti-hardware kwala locally mara a ve le ku swi koteni ku hi pfuna hi nchumu Bodet hi to vona loko ni lava ku xava tikapa ni ya sasela mali ta kuma vhele ti ri kona kwalaha mara ku ti huma kwihi njhani a ni nge swi tivi because a hi le ku ni kombiweni ka tindlela leti hi nga kotaka ku ti endlela leswi swi nga ta hi vuyerisa tanihi ti-community kwala kusuhani so hileswaku loko mi twa lowu yinde ku pandeni nhloko ni le ku hleketeni hi ku tshame siku rin'wani ka nongonoko walowu ni vulavula na vafambisi va masipala wa Collins Chavani va ku va ta va va rhurhelele hi Khotavuxika n'waxemu me ni ri swi herile i khalenyana ni nga siya ndhawu yaleyo hayi a ku na nchumu xi nge le ku fambeni Bodet a ku na nchumu xi nge le ku fambeni swi slow ngopfu ene ku swi nga va swi kha swi vangiwa yini hi sure ku timali underground ti le ku fambeni ti ya lomu ti yaku koho or ti disiwa leswi ti disiwaka kona hikokwalaho ka yini mi tsutsumela kwalaho ka kumbe xoko timali underground le ku dyiweni a mi hleketi ku nga va ku ri na swin'wana swi nga va ku swi kha swi hlwerisa handle ka ku dyiwa ka mali kumbe ku kayivela ka yo mali hi ku loko va vulavula va ti va aka hi mali leyi humaka ka n'wina tanihi vaaki ka masipala wa Collins Chavani Bodet sweswi hi kume budget leyi nga pasangiki laha a ku ri na ku ngetela ka VAT laha VAT yaleyo yi nga languteriwa ka hina vaaki ku mfumo wu kota ku collecta ka hina hina hi nga ri ku tirheni Bodet ani sweswo a ni a yi pasangi swa VAT a hi swi tshikeni a hi pfumeleni ku a swa pa yes Bodet mara xikongomelo xa mfumo wa hina a ku nga ri ku lava ku tiva ku vanhu lava sweswi hi fanele ku hi kuma ka vona VAT ve le ku tirheni kwihi a ku lava ku ngetela VAT leyi yi ngeteriwaka ehenhleni ka vanhu lava Bodet hi xitalo hi nga ri ku tirheni hi ri vabyi so mfumo a wu zaminyana Bodet ku va creative hi ndlela ya ku loko ku va na khampani ya tihuku Bodet va tele vanhu va ti endlelaku tihuku like individual amenitini mara loko ene ve le ku pfuxeni kahle mara a hi nge swi koti hinkwenu Bodet mara loko mfumo wo nghenelela wu swi vona ku okay loko ho kota ku kuma ndhawu hi endlela vanhu lava purasi ro karhi ra tihuku then vanhu vambirhi vanharhu Bodet va ta va ya nghena va tirha swi tlhe swi pfuna hina vaakatiko ni mi twini papa ni mi twini na khensa swinene kambe vulavisisi byi komba ku loko hamba mi sungulela a mi swi koti ku swi hlayisa ku na tindhawu swikombiso swo tala ngopfu ni nga kombo ta mina ku na swikombiso swo tala leswi ni nga mi nyikako swa ku komba ku tsandzeka ka n'wina loko va mi nyikile kambe hambiswiritano swa ha ri kona swikombiso swa kahle leswi ni nga mi kombaka swa ku komba ku humelela ka van'wana loko va nyikiwile kambe sweswi i mani ni vuya ka vakulukumba lava ni nga na vona laha vakulukumba ku na leswi mi lavaka swi vula ka leswi mi nga swi twa hi nga se vulavula hi leswi mi vona kongeti hi nga yisa swona mahlweni tanihi rixaka mun'wanati ku na leswi mi nga swi twa mingi kumbexana mi lava ku vulavula ya xa nkoka swi va ni nga vula swona hi tlhelela ka ti-basics teta ta khale a ku ndliwe tifeme hi tona na agriculture yi tholaka vanhu vo tala ngopfu loko mo langutela kusuka le ka ZZ leni vanhu lava nga laha va tele ngopfu a tifemeni ku na vanhu vo tala ngopfu mfumo wa khale a wu swi kota hi sweswo hamba kwale Giyani a ku na feme yo ndla mabazi khale a va ku i basaf loko ni nga yembi mabazi a yi ri nkonko mabazi amandliwa kwale mara sweswi mabazi ma le Giyani na ma le nkonko ma xavo a Durban ikhonomi ya hina yi tshama yi yime ndhawu yiwa a ku na job creation yi nga ta va kona loko hi nga tlheleli ka ti-basics mi ta kuma kumbe sometimes ku na munhu a dyaku loko ma xaviwa Durban kasi hikokwalaho ka yini ku ri na ku chava ku dya mara ku na ku vulavula ku kulu ka kun'wana le ku dyeni un'wana le ku dyeni hikokwalaho ka yini
matirhelo ma mfumo wa hina swi vanga hi ku sweswi ka mfumo wa hina ka ha ri ha munhu un'wana laha a endlaku un'wana laha fana ri ndhawu un'wana na yena i na swimalanyana skeleton Eish. Se a ku ri loko ku va n'wi rindza va na ya ta wehe leti se ku vha ku ku wi. that's why loko ku va na mfumo wa lowu nga kona ku fana wa sweswi lowu wa GNU swa antswanyana that's why mi vone na vet yi te ntlhenyana yi tlhelela ndzhaku ku nge vi na job creation na service delivery loko ha gonyisa vet ku ve ni vet a yi fanele yi tshama laha ku ri yi ze yi tiyelela nyana mara loko mi ze mi yi gonyisa mi ri tifamily leti nga kona a tiwi na tona se ku nge vi na job creation hi ndlela yaleyo ni mi twi ni ta vuya ni ta kuma rito ra n'wina ro hetisela hi ndlela yeleyo kambe loko ku ri na loko mi ta mi yingiseli vanhu lava nga vulavula dogen ku na leswi mi nga swi twa mi lava ku swi hundzisa ke kambe mi nga se endla tani a hi sunguleni hi hundza ya le mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi bafana va rhandza ku pfala mvhilopo ya vona yo kongoma hi vuhumadyambu bya afrika hi ku hlula lokukulu emahlweni ka vaseketeri va vona kasi tiflames va ta gadlelela ndzilo hakambirhi afrika-dzonga yi komba na magomu na malawi hi sonto ya ti-11 ta mudyaxiya ya 2:30 ninhlikani live streaming ka sabc plus sabc 2 na le ka sabc sport ka DTT channel 4 naswona u ta wu kuma na le ka munghana lona fm makomandlela wu tisiwa ka wena hi vutinyungubyisi bya sabc sport. For the love of the game. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. vumba ku sele nkarhi wo tani hi ku ni chayisa ku lo sala 12 wa timinete ni chayisa ni ya va na ku hela ka vhiki ka kahle se la ku ya twa wena ku i hetisela hi ku yini mingisele wa munghana Lona FM makomandlela hi ndlela yaleyo ni teriel na nkulukumba Dogen Ndove lava nga lo tala tanihi munhu tanihi mingiseri loyi a nga hi twa loko hi kha hi haxa tolo wa ku na mina ni lava ku tisa ra mina vonelo ka mhaka leyi mi lavaka ku vulavula hi yona ivi hi tlhe hi ta na Cornelius Maluleke bona va suka ka Sanko ka Nkozana hi vo hi ngere ku pfuleni na vona i ward 11 ya le ka ward 6 ward 6 ya le ka masipala wa Collins Chavani eka xifundzantsongo xa Vhembe va Collins Chavani hi ta sindziseka ku hi va rhamba ku hi ta kota ku bela na vona va hi va nyika nkarhi wa ku va va hlamula ka swin'wana swa leswi a swi vulavuriwa hi ndlela yaleyo na sweswi swa switarata ku ve ri mapatu yan'wana ya lan'wile le ka Nkuzana hi mhaka ku a ma fambeki ku ve masipala wo tiyisisa ku na ku vona leswaku va na switarata swi khuleriwa hi ndlela yaleyo yo vava hi leyi ni nga yi twa ya ku tihofisi leti ya va ku ti ta va ti herile hi n'hweti ya Khotavuxika swi tikomba ti tsandzile ku ya hi leswi muyingiseri a vula swona kambe xiphiqo ku nga va ku ri yini lexi endlaku swoswoleswo se swin'wana swa leswi hi nga ta vulavula hi swona namuntlha leyi nga ta vulavula hi swona nkarhi lowu hi nga ta va nyike nkarhi va Collins Chavani hi ta mi byela loko hi ta va hi lulamisile na tatana Robert Mathe va nga muvulavuleri wa masipala Dogen kasi Dogen yi huma kwihi Dogen a hi vulavuleni n'wina loko vayingiseri lava va kha va vulavula mi nga va ku ri na leswi mi nga swi twa leswi mi lavaka ku swi landzelela leswi nga ta va swi khoma ngopfu hinkwavo i mhaka ya ti-foreign nationals na mhaka ya service delivery swilo leswiwani hinkwaswo leswi swi lava vanhu lava nga na political will coupled with administrative commitment because loko va ri na vanhu lava nga tiofisini khalanga loko muthori wa lani mi te mi ta tirha na overtime na le bridgini mi nga tlela mi ta fika early entirhweni hi yo mhaka mi ni vona ni ri kwalo ka Matsila ni nga ri kaya sweswi so loko khalanga se va thoriwe na fika kuma kambe ku na union ndhawu leyo loko va ta na ku na union a nga swi tivi khalanga se va fika se ni va joina ti-club ati va joina ka tona khalanga va loloha ku ya ntirhweni loko ku ri hava administrative no commitment ya ku fanele ya tirhela vaakatiko hi laha hi nga fika kona namuntlha ti-challenges leti nga na tona khalanga loko hinkwenu huma hi ku hi ya tirhela tiko ra hina all these problems we're facing now a ti va ti nga ri kona khalanga so un'wana loko a huma kaya a ri titlilasini
ena a hi nga pasapasi kahle a wu to twa ka mina vana va pasini va hete xikolo a nga ku motivate munhu yaloye a ku mina ni vile lo n'hweti yi hela na hola ene vanhu valavo a va va ri na ku tsakela ku vona ku vanhu va humelela and so se state state xi to vaviseka hi muxaka wa vanhu vo fana na valava munhu loyi i kona na le mutini khalanga tatana a fast ya ntlhambi wa tihomu i twa mukhegula yo ka eta magezi hinkwato ra mufa ritoriwa ku ri ku magezi a college joni ku na yin'wana mi kha mi hlayisa la kaya so leswi khalanga swi kona ku ri swi va ka munhu loko vana va kota ku cinca khalanga munhu a swi tiva ku na ri ni khome mfumo ni khome rixaka la a ta hi nga fikanga la loko mi nga mi vulavula mi kutani phela swi vula ku munhu loyi mi vulavulaka yena mi vulavula na hi munhu loyi a ngo fika a ni byela ku hi offline mi nga ku nga ri ku na offline ya nchumu munhu wo ngo ya lancini leyi vengete i 30 wa timinete ya ti nyika tiawara timbirhi okay ni kombisa kumbe loko ya ka home affairs nkarhi wun'wana home affairs na SARS hi tona ti nga upgrade ngo digital ti nga muva ngopfu kuma no tshama ka michini offline teka tiqingho fonela Pitori va ku system ta yena ngwati online loko vuya la yena ka yin'we kasi mi ri yini loko system ka i khoyiva sweswiwani i vanhu lava hambi ko fane ku va na ti anti aka department wa I fanele thola na vafundhisi na motivational speakers na a ni veri nhlampfi yi bola kusuka enhlokweni se loko ri yi bola kusuka enhlokweni swi vula ku sungisani ku bola enhlokweni a hi mhaka ya ku kumbexani nhlampfi yi nga va yi bole kusuka enhlokweni ya le case na yin'wanyani ene ni vone MEC wa public works loko suka a ya ntirhweni a fika tshama kwele ku ndliwa kona mapatu nga vulangu le kuteni ya ni vona vanhu va juluka swiperia na sweswi ni sure ku hana n'wana fika ku eli a huma ku late entirhweni MEC wa public works a ku mina na ku twa loko mi ku a ku na tiposo ku ndleke ncini just a nghene last year election ka year nga last year mudyaxihi n'hweti yala so i vala ku heta lembe a yi se fika na lembe a ku se ni thorini 360 wa vanhu your vacant post ka department un'wanyana i kumene ka timasipala i kuma they are budgeted va kona vanhu lava hi khalanga yena entirhweni yena o yela yena va kona and very painful aka hina politician hi ku hina phela vona hi tirha x I feel Z83 hi la ku vona system kha yi tsutsuma ivi un'wana a yi koka un'wana munhu a yi koka ma ri thola hi n'wina swa no loko hi languta municipal manager xikombiso i thola hi council no loko ma n'wi thorini la ane remember I'm byela technicalities ta ku tala remember the advisor aka ti-politicians actually wa council a yi fambangi kahle hi ku hi mislead hi wena i fane ya kaya because hi wena custodian ya ti-policy letiwani so if ni ka department yo swi kona loko nghena aka public works a ku ri ya magradera for so many years namuntlha yellow plant yi telela a ku endleka yini ku na vanhu lava i khalanga a va rhandi a va rhandi tiko yi khomeni kwalani n'wana hi yisa ku yini mahlweni sweswi va nga ku swi vuleni Mr Dogen mhaka leya tipolitiki swa endleka ku n'we mina ntokoto mara a mi le ka xileti xo lexi xi nga ku inaneni ende a mi ta pfuna hi nkarhi walowo mi kuma ku ri se automatically mi nge he thoriwi ntokoto luwa swa ku community yi va yi luze ntokoto luwa wa munhu luya mi vula njhani loko ku swa endla ni nga ri ka xileti xona yi anamiseka kasi ku thoriwa swileti lo a ni mhaka leya tipolitiki loko n'wana a nghena i nghena na xikhabinetani xa yena loko mi kuma ku Amerika xin'wana se mawa ku nghena lowo n'wana mi kuma ku lowa a ri ku ndleni kahle a ri ku teni kahle na ti-process ta mfumo na ta vukorhokeri a ti khatela ku fika laha ti yaku kona loko se ku nghena wun'wana kota mina na xikhabinetani xa mehe ya swi va leswo swa ku loyi a taku lowuntshwa i ya sungula hansi
hi nge fiki laha ya kona. Mara kun'wana swa tirha hi ku hi le xiyimo tatana Ndove nge le ku xikombiseni na xa ku hi ku ya hi voho swin'wana swi nga ri ku fambeni kahle ka ndhawu leyi ya timhaka ta mintirho ya vaaki na switirhisiwa magondo na switirhisiwa kambe emisirha xikombiso va tise ku cinca va kota na ku ya mintirhweni va fika va lava ta vona ku vanhu mi fika hi nkarhi na va kota ku ya vona na loko mi kha mi tirha ku se swa magaliyoni se swi tele se swi vula ku xikapitani xa vo xintshwa xi tirhile ya ni yima na vona ku na vanhu lava loko mo languta premier ya hina yi neutral ka tiswilo leti hinkwaswo mara yi hands on kun'wana na kun'wana ya kona yi va yi ri ku yini yi ta wa mara yi ri ku tirheni ku na lava loko va nghena ntirhweni va tiyimiseleni whether va susiwa kumbe a nga susiwi mara wa tirha na sweswi mi ta yi twa premier hi ku yona yi lata ku loko theme yi hela ku va na xo xikomba ku mina ni ndle lexi na lexi loko o hukuma vanhu vo fana lava ya ka mfumo wa hina service delivery ta yi ri henhla ngopfu se lava nga kona i ku loko 5 years ni nghena loko ya hela nyana tani na polo nyana ni ta va ndzi nyana a hi tseleni n'wina na ku hetsela hi n'wina hi mhaka kun'we a ni n'wi mi yimela nhlangano lowu nga na vaaki na swirho mi langutela yini ka vaaki ka timhaka a ni n'wi van'watipolitiki n'we mo la ku vona ku tiko ra Nkuzani ri va ka xiyimo lexi mi lavaka ku xi va xa ku va na vukorhokeri bya kahle mi langutela nseketelo wa njhani kusuka ka vaaki vaaki va fanele va hi seketela hina hi nhlangano wa SANCO a va fanela kumbe ma va kombela a va kombela no kutisa va fanela kumbe ma va kombela a va kombela okay va fanele va tirha xikan'we na SANCO va yi tsundzuxa SANCO yi nge tirhi yi ri yoxe a swi vuli ku loko hina hi ri ka vurhangeri bya SANCO hi vona ngopfu kumbe hi tiva ngopfu va kona lava nga ka backseat va nga na vutivi bya swilo leswi va nga hi advisor ku ri must go this road ku fana na sweswi hi vulaku sweswi le Nkunakral swe le molweni so a ku ngheneki vanhu va le ku feni a swi suki ka hina ko va vanhu va tisa ku ti-complain masiku hinkwawo ni tsakele loko mu ku mi ta yi landzelerisa swo boha hi ta yi landzelerisa a hi nga landzelerisi yona ntsena hi ta landzelerisa na yale ya switarata hi landzelerisa na yale ya project ya mati mi nga vulavula hi yona loko hi ze hi tala hi tele sweswo ku hi ta kota ku vona ku vaaki va tikeriwa kumbe va hlangana na mintlhontlho ya njhani khenseli swinene inkomo muhaxi inkomo Dogen n'wina mi hetsela mi ku yini hi rito ra n'wina ro hetsela lexi ni nga xi vulaka i ku vanhu a va dyondzisi i ku rhandza tiko ra vona va ri protecta na leswi ri nga swa rona hi va na jealous ka tiko ra hina hi ta vona hi va na Afrika-Dzonga leyinene khenseli veri a hi rhandzeni tiko ra hina loko hi rhandza tiko ra hina hi nge vi na mintlhontlho ni khenseli vuhumelerisi a studio a va ni byelangi ku na mani kambe laha ni famba na Dyondani Mgwambani ya vona ku tintambu ta hina ku ti famba kahle laha ivi muhumelerisi laha tsutsumaka a vitana vanhu a nyika vanhu ti-microphone a tsala swin'wana i Ncindani Eric Mabasa ni na yena lawani hi ndlela yaleyo Dyondani Mgwambani a nga pfumeleli ku vulavula moyeni a ta ni byela ku a muhumelerisi a studio 2A i mani hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano na khensa swinene ku va mi kote ku hi nyika nkarhi mi bula na hina eka nhlekani lowuwani na nkarhi lowu taka loko hi mi rhamba tanani kunene hi ndlela yeleyo i tsalerile mara nga swi koti ku tsala Dyondani kambe ri ku na But Thomas a studio 2A khenseli swinene ku va mi fambise kahle dzumba ra mina i nongonoko lowu landzelaka hi nomo wa tatana Ike Ngoveni mbana siku lena mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni tata Etsali nkowankowa ngiyayela lekhaphani uyikuka eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela